don't know me checho bibia eba AYE think dwumadie so ene anwumre na me wo kasa miense bia me bobo na wo so we de why de watie bi say NKB say na Kwame obedi akọ say NKB say na Kwame obedi akọ na uwia bobo na say wo drop comment fe o comment section wo na nsem bi boboba na me sha se me kasa nsem bi boboba no mfa se be 1 week ya ni na still me sin nsem bi ye de boboba ye momodina no yentie kasafuo ya me ba be ya kirewi na uwia wo so de wadwen kire wade aba mesere wo so be me like button so ama me na wa kire wadwen wo comment section wo ye komra Missy NKB Nana Kwame obedi akọ Missy NKB Nana Kwame obedi akọ Missy 12 we are the chosen one 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 Missy 12 we are the chosen one 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 Yepe mo jamono Missy mo jamono Yepe mo jamono Missy mo jamono Yepe mo jamono ebusia for ye betua mojamono no so nti benchro so obenya nwabotre na we just by the way enjoy we tete won ye to so na ye kotie kasa ya otwagwi na bombo na say so do ade kire o de fa comment section wo na wade aba say NKB say na Kwame obedi akọ say NKB say na Kwame obedi akọ to fira himfie hobi bebe na wo ye mpacho mfiri ho Odo fi ho so kra nkanya mehwe wo ba bi odi afi you brought in the corner where you are be ofi den en ha me ba kumpo na ne ameka so di bi nyansa wo jimi no na mpese o respond dem pant na do person of force ya na konwa jebi dan kwa we hu do person of den tena so pepa chao eye noma mienu a ese Ghana menyina ate ase okay Noma mienu. Okay. And Two things. Na mesraw a good say wabo na na do dankwa edi eye president ene JB dankwa na ye kasa me emfa chiman enka ho e kire say in 1954 Ghana ni bia ni me say o chiman tutia JB dankwa omo to abatia etia no na okopedan okope so okọ parliament no first parliament no ode no ho fofore mu achemfo na nkasa tutia no nti mesraw asem bia beka no ene se bia ye bon abaso an ye bon achia ye de for repenning royal house achemfo nye boni bia achemso egu ahoro miensa ye wabu akwa ene ne ye ka won asemi ye wo bosome ene ye wo kotoku yi ekufo adomo ene dankwa mode no ye achem ebu akwa ena meka se mo bia emlemu no moto won aba ma CPP o mo anto aba ma dankwa Tomo to abatia JB dankwa tutia no nti enenso ni omo na people teacher be winning here no obey people so those days and there always I no one ni na wa fa no people teacher then tutia no omo tutia no Isiano ojo olukura that time you say ikobodi say ekodi 3 months ho year campaign ema ya tutia JB dankwa nti yama Ghana for nti ase na fenso bibibia sabusu ya na hwehwe no omo mpemfa nko achimo hwe Rollins baya na yese o tribalistic and indeed he was Ghana na yesuro no kreka asogya ni police ni ba bia ewofo nko na yefa won na nya ni fiefu at least na ye eweland we votarian we benya adwuma ye as against anakan no bia the records are there but when mo no worse than near Rollins way there safie ho no enko a enti akonwa ya wabedi 8 years wo mo ehu kire won Ghana ha mpa chaw achemfo ka ho ne ka wo mo ato bo say restricted to the fiefo eno ne ade ese Ghana man etiase na two things na mekae no say me shase ene say pacho mtimi to aso two things no eno say two things achemfo mpacho meka achema obi otie me bia se me hu se I'm using it in a certain context. I'm talking about the for repenning royal house into your chin in a wood. I'm not talking about generally achemfo but a DSM bono. Okay. Now
omuchi no ma mienu ewo Ghana ha Asante ene Kwame Nkrumah. Can you omuchi Asante kra ene omuchi Kwame Nkrumah. What was saying? Omo ha nyina no Asante ebe wiase. Asante ni kwa ko mo adwene on so mo di akanfo nyina so mo adwene no. And for that matter Ghana hina. And Asante o to kasa no wato sabi. And na e o mabufu kra so ba bi no katwi a. O so utwu katwi wo Ghana ha first and foremost you guys o Asante. And no ha won no. And the face of politics no. Senye Kwame Nkrumah. Ko mo adwene on say JB dankwa. E be here for this country. Inti noma mienu na hawo history mu Asante Empire yanka achimabu akwa empire and the preeminence of Ghana, the founder of the nation. Ne yanka JB dankwa say we founder of the nation. Ashi won ye pa. These are the two things. Two things. These are the two things. Inti ese Ghana 40 years ese yete sadie we ase a ye bete ejapade deal no ase. Ne ye besa so ate Founders Day no ase. After that no bloggers no ntwitwa mfa nko baby na debate na end because bibia wote ase ewia. It is a football 90 minutes no so wia. Ye wia so be a free park ho na okọ baby a o free buy. Them pants na na do. Say NKB, say na na Kwame obedi akọ. Say NKB, say na na Kwame obedi akọ. West Africa. West Africa is Niger. His Excellency Nana AYE. Strongest army in West Africa is the Niger army. 33,000, 37,000 force with 9 intervention specialist group and one more about 30 groups are and some special forces headed by Chiani. Come, Mr. Fight Woman Yayana. Ya pasa womuti diplomacy ase. No mun ja dede no. No mun kofa special envoy. On kofa Sanusi, emir of Sokoto, on fa emir of Kano, on kofa wem na on ko. Enye sa mon kofa Enugu reverend no kwa bishop no kwa. Okwa on betie no. Na nye dede na mo ye no. These are house to house who got trigger ebe trigger the whole Nigeria will be bought. Tinubu cannot rule for 5 days. So ra or the ECOWAS. So omu your force omu ra. What Pamian tempted the basic West Africa, Obi and Timin Sano, Burkina Bebiem, Mali Bebiem, Guinea Bebiem, Bomina or special force. No more, yes, so bodeni fine. What's it? Yes, no more, do a bodeni. So bet my so electric Makwa Brinkun, then you will be Krumami Monidin. Jerry could say more Cuba. Cuba, Ombet Makwa electric, Gorilla fighter, Ghana will be. But Romina, the Jerry, or Domio Kuyana, would say no, who's a boy in Wuno. What a China mono. Jerina no ko amnesty America. O mom nyina ko gigi green card mom. E no nya ko di na de 11 years. And yes anka boys 2 krabit my adwuma no. 2. Don't boy boys 2 krabit my adwuma mom ne Ghana army for be face off. Don't boy for 2. Me see 2. Special forces they are gorilla trainers. What are the France for na ko train room. O mo for die. E die what dem inside for die. E ti say kura. Me ba what you say. Or dem inside for die. It is a kura. Those are the boys. Tarawele ka hon. Dami ba ka hon. Asimi Gota ka hon. Chiani. Onu kura de omu nyina no. The West African soldiers no. French for. Only the top commander o. Why? Niger ni. Chiani, yes. The oldest general in the whole West Africa. On kasa. Your friend the soldier. On the omu nya yida. Yeah, your friend the soldier. Why di mukasa no hwem di mawie okay ene yenko na wano achi obi 7 man couscous odidi owie ya no hwesika ECOWAS for mo himfa. This is your story you need dey hit mo sasa nyama na mo yiye no omo kofa sika san ewo ono ane boss Mamadou Issouf ni fie 152 billion CFA eno makofa France ankasa ECOWAS ankasa Tinubu ankasa 152 billion CFA and no makofa bazu neba 50 billion CFA with cachet trunks of gold. Confirmed report. Wanya ne hwe neba no osiska no we ni age eno na boys no eye demonstration so mkobu bo France ni ade no or reveal say sika de bi sha ni woni miska ma peke dem bazu na mu miska ma peke no e wo no ho but on kasa on two constitution we're looking for diplomatic solutions. Enti munfa special envoy. Munima diplomacy wasem.
you can charter a hire or rent the service of special envoy. Omne ne betiase. Na mu wia mama ni diplomatic exit. Say he no mfa. But I'm telling you authority say Tiberi boy, Hausa boy. Omnim the France for aye womu. Say now we are not going the French way. We are going to Russia. We are going to China. And they have the liberty woman called Johnny Breaks. Onfa ma womu ne enfa ma womu china. ECOWAS udi agro be shan. Ghana military is too beautiful. Womu ofeso omtim kokon. Womu asu nim. Opa enfa Ghana military enko. Some people more ordinary in Konyani Alabama or Mkopata. A tiabo friend of the 27 years, so much Makopata. Jabro Bokukra, they say escalated case. Missing Konyani Alabama, South, ya, Gumulam 27 years, Ghana must solve our problem. Your military forward him. Your military, Konyani, Unko Chas as in Nisha, no million Comco Das as in Sokrana, Bibia Krana Hubium, Omakodo. Now, for boys who could this come start to say such a host captain smart, also the Nukoni Jacko. Meanwhile, I'm in ma, that any you, me pacho, and could this region more grow. Yamo de Yenimo, minim Tamara said too much, minim Sopro, minim Dagadas, minim Leila, minim your friend is Asamaka, minim relate. Jeanette, I know Tamara said too much. They should not play. What's it? Massa, that's all no more. No makotete. And you fight or no baba in Jamina Kromo, and you gata fight no be you. Omro Piru do aqua desert and so. Or no can yana no aquasha and yanasi. Ghana soja ben no bitman anti anwem. So kwako. Omga says South Sudan, money you and Kowa no war. When you and Lebanon no war. And they say a friend professional fight. Indeed, they say Ghana me professional discipline because 6 o'clock no me parade in Ugina. Nigeria me have no oba. In the African presidency, African leaders, Africa, I mean, you and they say, the Ghana project yes, professional army, no, another professional army, you and China, a damn discipline, and apart from that, there's you from a fetcher the whole army because Nigeria so get bad. What's the organization? The buttons gone to the UN commanders who are no more fool. But had they were Ghana for discipline line on Disu, salute from Disu, Omonium Susua Efe. Then you Congo for soldiers bound to Miss Salingala for boys or San Joe friend Growante. And do like UN Army unit, you know, command the command post, you know. Ghana for soldiers call police in nuclear commander. Oh, sir. Ghana police have his own going. Ghana police for professional army, proper one. Professional army, and then you and Ghana, highly professional army. And yes, the Tati, no, a Tati, and Yantoko Mukunintra. Because the troops who call with him, Omaniati, and Itianity into Bimu. Ghana troops with this 250 qua, only 250 in Aba. And it's anything into a bill, and to Anquaco or Quaco Bibu. And do want take a logistics position. Nigeria for the Sudan for the Kokonias and Sebu actually. They were even a commander. Sagana knew unity or a commander. Baby a danger or no. Uncle basketball. And you are the Ghana troops who qua or Domina Saba. Call Lebanon, Syria, and Israel, Hezbollah, Ghana, Bienwa, Wawuda. I'm saying the history of Lebanon. Oma win you too. South Sudan. And it's Timonia that the Ghana and you call Obeba. Obasu so aye kese fine kala toso wankwa ko what did them tell atobuta beto atom nti when did the real fight nti omonko Niger dey na real fight yen tese ya me hwe ami be ya Ghana ami strongest army in West Africa is Niger. Kwabrani who say we are winning the seats in the mining areas, so they decided to go and import foreigners. No mo nyomo ba ya no man kan chom se munko in real Namunko to go do, or some Munko soon, Namunko to. Namurefi Muhana, the whole year. In so, I a problem da. And ya 1 month yana started. A obina or per se, Anka Omoye, Nanka ya di speed. Nanka ya caught, Nanka ya stop it, Galam safe for, Nanka ya lose your seat. Yes, stop you, Amona. Yes, stop you, Amochina. Now, Omako form with TV for Nako. Na omo kro for ka ena galamse na galamse yetunu wakra inso no e wakra omo mbra kuma se me demonstration and come yesterday Santo Bessie wa bodam
enyo na Messi Santo waso wabɔ dam Santos wawu di kona kokɔche no mo me wiase nipa ni bi mu wo ha medwo mo wo menti o masie o say galamsey no eye Mahama His Excellency the former president ene wabɔ pa akofa ɔse wakofa foreigners wanka Chinese nti me so me ka Chinese ɔse wakofa foreigners say eye NPP ana say galamsey no muti no mo de say o man nsuo no Mahama ene wakofa foreigners so mfa mese o man nsuo say de be ya NPP be fail ana say omo yankoto mo hey enti wo so wo ye NDC ni ana wo ye timamuni a wo gisa akasa wo ye papa yi odina ne kasa fidie so okay wo gidi a mamehunu wo so wadwen kire e wo comment section wo sa wo gidi so a kire wadwene fefefe e wo comment section wo na we amama hu se MPP ni NDC omunye anisu ade hunu bia de ma o my Ghana hwe Ghana mebunu mama yemma yeni eyede enda ho na Manchester Bossi no nyansa o nyankopon ade adomo no yemma ne adwuma na kokromoti power ene so nkasa na ye to video no so a yewura a dodo na anim se ye frɛ no Osei Ampofo in fact onua brantie okeka kasa bi bubom obubobom na in fact na winsem no oka aya na oyedoyi yenkoi na yekuti onua brantie a meka ono so nasemi enti bu fansembo enfenhia Odei Ampofo ago Ghana asase kokwa ewo mabiri asase a odenese mene okuapen hene chiame nana Odei Ampofo mekura mensem nwawo the snail muna mekura mensem achechere the tortoise asamu ebieni wonsu ne se ka wonkwa anka otuo rentoda. How pleasant it is for these crawling animals, symbolically expressing no belligerent intention to signify peace. Enti menewo afi aba yerebeto asumbe anadwene hwekan efisa sabe se fantini sante antentem antentam mekuapem akopem ma akwatiafo akotiem ma betomfu akotom amadua kwafo akodua kwa ma wafata kwafo kwakwan na nkyere sa asese wafo mesesa nkodi entedwene hwekan Ghana adehememu a etoso anan kankan kantamanto kanto kwakwadu ajam konu yaba kankam kakari kokoro kwa wonkari no wahuni muduru edi ade ncheche ebu afuru pata awon twetwede abedu sabri sese yesom kwaw JJ Rollins JJ na baba de ma kufuo makufuo ye adwumaden kumfuo ma Ghana odang de ma eja atamils ma atamils yes nkobe ye adwumaden amanka obebuye pipe na nanka America na eba anso fofie antuata na wagwara bam sabe entifu no a pagafo tew tunsu a tew tua enti ono nso de na achi jaw yewura Mahama tuntumba boresa Suleiman Jakpata jataburuwa nani abre konso wonto ma oham ma Ghana ma odang ma yewura ekufu ado dankwa ono nso bekun ti se kumfu se ne be ya Ghana benya dankwa na amanyefo de yare tuaso afempema bien ne aduonu anani yare tuaso se be ye praso se be ye offenso
sɛbɛyɛ kwamoso sɛbɛyɛ poso ɛyɛ menewo na ɛbɛkyerɛ enti dwene hwekan efisɛ ebirim bɛbɛsɛ wɔyɛ Timothy a wosua onti na ɛyɛ onyaw ebinim nso bɛbɛsɛ wɔyɛ Johnson a wosua wonse na ɛyɛ onyaw ebinim nso bɛbɛsɛ wɔyɛ danso wosua ongaso na ɛyɛ onyaw ebinim nso bɛbɛsɛ wɔyɛ anan wosua wonan na ɛyɛ onyaw ebinim mpo bɛbɛsɛ wɔde Joshua wɔmpo de wosua yenim baabi ɛyɛ onyaw enti dwene hwekan yɛdi nia abato ayɛ aman bi te sɛ Liberia anka yɛ nto aba nanso yɛdi otu akyi anka yɛ nwenam nti kɔna kɔkyerɛ wadwene na nkɔto wadwene nkyene dwene hwekan efisɛ firima naano ɛsɛ hwirima nanso ɔmɔ hwirima ne nua na ɛyɛ ɔkyerɛma a ofura ntama nanso oni agbelema nti sɛ wo ne firima ɔmɔ hwirima na ne nua ne ɔkyerɛma a ofura ntama na oni agbelema yade a ehia akoma na wo de akari na se akari batakari de makakari na sɛ wantuma nkari na yɛ kekari a yɛde ma Abubakar mo kari me nyankani enti dwene hwekan afegana man atifi ni atoi munuru yɛn asomdwei asante munuru yɛn asomdwei oni ehia asomdwei a ɛde yɛn bɛkɔ yɛn anim asante kotoko obiri yabu a wɔfaase ɔsɛe tutu berempɔn honyafo a ɔte nkrawiri te brawiri te enin kokoroko te sika kɔkɔɔ te dwetɛ te kurotwi amansa ya saabu afua ne honam akɔkɔ asodananom obiri yabu a nananom opoku konkonko a nea okura na afnan wani onyam sing baabi hene ɔkɔmfua nɔkye papa so yɛdin apama okura bosombɔmɔfo kyere bɛɛbo nsam kyere bɛikuku ɔsɛe tutu a ogye sika kofi sidisrɛ so ma mansan didi ho ɛne nanaagye man prɛmpɛ nananom munuru yɛn asomdwei monum subin a momfa bi ngu fam na momma yɛn asomdwei na afei de yɛnkɔkum apem o na mmom yɛrekɔtoo aba apem ama ne okura nyansapem na wabedanga na mpɛso na ya apem na Ghana didi a wɔde ne mpempim nti asante man munuru yɛn asomdwei fante de ne asante munyina mo wɔ fa ne mante nti fante adawudawu pentemprem ekoto wa yɛfrɛ mene so no yɛsɔre yɛfrɛ mene so no obi ntutu mirika nkɔhwɛ mene so no asamani ba mu anana firi kɔtɔkɔ so mankamaboa ɔsasamantɔ we adebɔne otieku amani sara wo wo no wɔ ɛkoɔ ngoma so ntiri nana ɔso ɛso no kotodwe etwi ne ntwina na wotoko no anto abebrɛsɛ therefore bo amponsem danka bere nananom a woduabo akono fante mumma yɛbɛto aba ne bɛwie no yɛmpɛ sɛ fa bɛte ne ho yɛpɛ sɛ asomdwei du yɛn na atuma ma kwansa ɛne mansa atuma tena yamoransa na wawo ansa na yɛasoma ansa sonkɔtɔnsa wɔ nsanoammerɛ no ɛwɔ yamoransa na sɛ yɛtumi to na anigye ba yɛde saa nsan adi kɔkɔnsa nti mfante munya ne saa momi asomdwei afei achem mansa achem bosome okura ne bosom obu yakwan achem kotoku a ekyirichem obuom aka oposew nyankra moya ne kwadwokuma ne esarebedi ako nananom a woso kwaibrentu a wonno ene wofre ne mirikisi okuntu nkurunku ni oduro asafo nananom a woso kyebiri atatete kwafra mo ene
pobi inti amoya nananom a wodidi wie fi ochimen de ko adanse kokobianti nananom mona monum brem enti monum brem a eya monfa abrem na monsa nsu no bi nwu fom fa nwu fom sew abrem e moma asumdwe miro mona monum brem na monfa asumdwe man ochiman madawroma yehia asumdwe enti dwene hwekan muntu bi ma ebonofo ebon chempem de akwa amayawo akumfi nananom a osusu sikafutura osisu no wankorem ebonu prebi kirebi a okura okontinisin na omo boma akusi nananom eko odoma doma nananom a modomoma adua na piesi a otwe a ni jahye nano nananom unuru yen penya ne asumdwe na yadwene ahwekan afei yenuanom a yeyi won fima enyeye sebe se dompe sen abompe na dompe sen sempe a wonyi abompe dompe ni nyaw sempe dompe nti ye nenanom nkranfo nime kaname womba nyadenko manye tuenjole enkran ankara tete Thompson nananum epokokroko ka woti bese Ghana man nkranga chi edu keteke anate anangme pechi adoma kotopon wogbele kutu wokpe wosen yati woglo yati wajebu wajenu no nkranga jete ni eje nananum edinkesu abokashiri otuglo edom kume yi asafo kese gamashi rebisao na de osama ni nananuma wodi kojang ne huro okom kinkankwa agbo nananuma mo abakwasem tenten no wonka $20 akeke atwatu apetu akpe wono bemi kla $20 son wombi $20 yenuanom enkranfo momme nga asumdwe na yenwene nhwe kan afei atoy mantamufo umwayen ni yanwene nhwe kan enzema kotoko huntan hunu bu apanyin ne anobro ma pipiripi nananom a woti nzulenzu eni nzi esobonten so genchia dweku aka nananom a wonim won ase monso wose yeva azunjele yedo amane na azunjele ehia wose yemfa asumudwe nto aba na asumdwe ehia nti nananom nzemafo yehia mo so masumdwe yenuanom momma yenkae won a wowo anwo efise sebe pram aprapransa beyeda na efininwo nwo enti anwo ko chiklolo anwo ko jolevi tunumi masamanya na kache de kanu tumo binu ni biribin kintin ni biribin kantan ebu ya ediye yina yesra sumdwe ni uti fafa deka wo me nananom togbe o mama o deka wo me nuti fafa afi yenuanom sarimofo wo hu hiayen sarimode soja tora enche na edew enti tumukolo ne lora kanton brempon hunyafo ne sisalafo kra wati musikotoko konsraben atukubi atukosan ya no mesar na magana mangdi sikato mprada aberwa Fatima nananom se tenang banden de ya bargen zenzemna ama gana zogo de ba barge dama fla nyasiya kate jedem gana nema chali akate ponsi sodo se Ghana umayemfa asumdwe nya adwuma na aniansa na yakari bribia wien ni yesi yengani agenti yako atra Selina atra Paulina atra Faustina atra Georgina atra Joanna atra Regina atra Adwene me Adwene agbachi de akọ Madina ma Madina fo nso agbachi de akọ Louisiana ma Louisiana fo reto Ghana Hosiana enti munyen ehwekan dwene hwekan
na no ne ewia na me na odai ampofo okura penhene chiame ne amekura ne brew na makase ye de ahobrase edi nkonim ene okoto ye de kakra ato awie ene asredoa se ye de ani da ho ye ni fan na ato na yakase ye mpese Ghana bekwa akọwe akoko mobia bone dan achi kokoko ye mpese obekwa akọwe otwe obi akotwetwen ye mpese obekwa akọwe krakum obi akokum nekra ye mpese obere apese obi akopena sen na mom Ghana bedi kunim wadi nkamfo na ye nyina kamfo no wiase afa na nyina wo frem nana odai ampofo se nana Kwame obedi ako Mr. NKB, Mr. Nana Kwame Obediako. Mr. NKB, Mr. Nana Kwame Obediako. Mr. NKB, Nana Kwame Obediako. Mr. 12, we are the chosen one. 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 Mr. 12, we are the chosen one. 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 Yepemo jamono, yepemo jamono. Mr. Mo jamono, yepemo jamono, yepemo jamono. Jamuno, Mr. Mo Jamuno, Yepemo Jamuno, Yepemo Jamuno, Yepemo Jamuno, Mr. Mo Jamuno, Yepemo